kaning gihisgutan nga si Solomon o si Hunas or Junas, mga inila kayo ni nga tao tungod kay naa sila'y mga espesyal nga gasa. Si Solomon ang iyang pagka-bright, ang iyang pagka-lawom o kaalam nga way makatupong. Si Junas or Hunas usa ka propeta nga duna sad siya'y talagsaon nga pagsulti, pagpamulong nga nakapatandog sa taga Ninibe. Apil na gani ang hari sa Ninibe, natandog og naghinulsol sa ilang mga sala. Pero matod pa ni Kristo, duna pa'y labaw ni Solomon, duna say labaw pa kay kang Hunas. Kinsa maning labaw pa nila? Kinsa man si Jesus. Karon og kamoy papilion, hay may mas labaw, si Jesus o ang inyong kaugalingon? Kinsa? Labaw si Jesus. Kinsa mang pulong ang inyong sundon, ang pulong ni Jesus o ang pulong sa inyong kaugalingon? So, og moingon si Jesus nga pasayloag kapito ang nakasala niya, ang imong kaugalingon moingon patagma na kay katulo na gibalik. Kinsa may imong sundon? Na usa na lang kabuk dito bag wa na san malahos kay hiso mao na may ang atong utok maayo kayong musulti nga sundo nato ang Ginoo, pero inigabot na sa aktual naa musud dayon ang atong pagduda. Mao na mahimo gitang dautan tungod kay dili naman ta motuo sa pulong sa Ginoo, magsigi na tagpangayo og milagro aron mapruibahan nga ang Ginoo gyud nagbuot. Murabag i-challenge nato ang Ginoo ba nga kung tinuod na Lord nga ang imong pulong maayo, milagrohin ning akong bana nga mobiya ni siyang kabit. Ingon man ka nga pasayloon, akong pasayloon ang akong bana nya hinaot unta nga mobiya ni siyang kabit. Nya kay sige kag pasaylo ni abot naman lag 3 ka tuig nangabit naman hinuog lain, moingon ka di na ni mada Lord, sobra na ni. Wa man ko nimo paminawa, wa man ko nimo tubaga. Di ba? Nya, unsaman, sakto nang imong analysis o dili? Wa man yun, wa man mausab, imo naman untang gipasaylo, imong gisabot. Pero wa man mausab, ni grabe naman noon. Unsaman? Pasabot ba nga ang Ginoo wa maminaw nimo? Naminaw oy, pero ikaw maoy wa maminaw. Ikaw maoy wa mo sunod. Kay ikaw nagpasaylo ka sa imong bana or sa imong anak or sa imong asawa or ni kinsa diha nga duna kay pangandoy nga matuman ang imong gusto nga mag-usab siya. Di man na mo'y gustos Ginoo. Ang gustos Ginoo mo pasaylo ganita, way limit. Mausab man siya sa dili, di na mo'y isyo. Ang isyo, makapasaylo ba kaniya? Kay ang sugo os Ginoo, pasayloa ang nakasala nimo. Kanara, diha ra ka kutob. Nyahain man diha ang gahom sa Ginoo mulihok. Asa man, dili sa pagkausab sa imong gipasaylo, kung dili naa nimo nga dili naka pulan, dili naka kapuyon nga magsigig pasaylo. Kana maoy dako kayong grasya. Ginoo, 30 na katuig kong
nagsigig pasaylo aning akong bana or nining akong asawa or ining akong ugangan. Salamat sa gasa sa pagpasaylo. O ana, wa gyud mausab ang mga animal dagko ni grabe na noon. Salamat nga bisag ni grabe sila, naalangyapon ko'y kusog o kadasig sa pagpasaylo, pagkanindot ani Lord. O ana, di ba? Saan? Okay na ninyo? Ginoo, dugay-dugay na gyud kong sigig pasaylo og antos aning akong anak na porti na gyung adika sa drugas, musuyo pagyod, mangawat pagyod, mangilad pagyod. Salamat Ginoo nga hangtod karon kamao pa kong muhigugma niya isip akong anak. Bisag sakit kay para nako, uwaw pagyud kay para nako, kay hasta mo mga silingan gipangilad na, gipangkawata na. Salamat Ginoo nga kamao lang yapon kong muhigugma sa akong anak isip akong anak. O, di ba? Ayaw na pangandoy, usba na in taon siya Ginoo in taon, mausap unta, mubiya unta siya siyang bisyo. Nya kundi man gyud mubiya, nganong wa man ka maminaw nako Lord nga purti man ta nakong sunod sa imong pulong. Gasigi man ta kog pasaylo ani, gasigi man ta kog higugma ani, nganong wa man nimo na usba siya ni grabe naman noon ni, wa jud ka maluoy nako Lord. Mao man ay atong kabuang. Piling niya imong tupad. Ing na sugod karon di na ta mangandoy nga ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo. Ing na di na ta mangandoy nga ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo. Unsa na may atong pangandoyon nga makapadayon tagtuman sa iyang sugo bisan pag wa natay nakita nga nindot nga resulta. Ako baya usahay mo ra kog mapulan og sigig baligyag slat. Bitaw kay pras karon perti nang daghana natog bayron non sa ato dinhing finishing touches sa kumbinto. Perti na gyung daghana gasapaw-sapaw ba perti daghana kay lima go na kabuk atong kontraktor diha. Nya pulos maningil. Nawa naman tay kwarta. Ingong ko Ginoo in town. Kung imo lang untang hikapon ng kasing-kasing aning ako mga viewers, mupalit taligtag sa kaslat karong adlawa, hurot magid unta nig dritso. Nganong wa pa magid sila mamalit Lord? Ana, mana ko usahay? Kapoy naman kay pamaligya, wa man gyapon mamalit. Nya mo remind sa akong Ginoo, ayaw na lang pagsigig ingon diha nga wa mo palit. Ang importante di ka mauaw magpabaga ng imong naong sa siging baligyag slat bisag hapit wa na imo palit. Inana so mo na una madasig na sago Lord bitaw no, salamat kayo ha nga hangtod karon baga pagyud kog naong ug wa pa jud ko ma-discourage sa siging baligyag slat. Nya ikaduha unsay gisultis Ginoo nako kada nako pananghid niya or kada nako ba pakig-istorya niya bahin ani kay bugat-bugat ba ya gatuo mo gaan dili bugat-bugat sad niya maingon din Ginoo i-appreciate pod ang namalit mo na dili importante nga matuman gyud ang atong gusto, ang importante duna tay pag makanunayong pagtuman mo na ako dinhi lipay ko nga namalit mog slots pero musulti sa ko ninyo we need immediate funds karon. Maghinatagay lang ta, maginambitay ta kay pulos man ta nagtuman sa sugo sa Ginoo sa pag-alagad sa simbahan, alagad sa atong katilingban. Pulos gini siya makahatag og kalipay dili panag-away. Makahatag ni katagbawan dili kahawang sa atong pagbati. Kung mosunod lang kita sa Ginoo. So kamuna ay inyong 500 o 200 hala i-remit din na dinhi immediately. Ayaw unya-unya kay basig muhupas unya ato nang gamiton para sa Ginoo og siguro kita nga bugtian sad na sa Ginoo og way sukod nga panalangin kalipay og kabalaan sa atong kinabuhi. Anindog ta mga buutan.